Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate. Izingane Zesthembu. Yo, wakhohlakala uchef guys. Angibambi yonke lento ayishilo enye iVN angilalelanga kodwa ngizwe le part le ethi khona la thina kayona ibar ngiyenzile leyo video separate because akangasiqinile akangaphaphi ethi yena akasoyinyona akasoyina ibar ayikho indoda eqondile yenza kanje ebhuda kwimesi ijabuliswa imesi une chaos engaziyo ukuthi isukaphi mhlawumbe futhi unenkinga serious edinga professional help ngoba ayikho indoda engenza kanje aphinde futhi afuna ukuzovela kodwa into engenza le video elokukhohlakala kwakhe ezame ukuthi ahlukanise uVicky noVuyo uthi into engithola la ibhalwe ku social media uVicky uyintombazane enhle kodwa akanangqondo ngoba ufensa ufuna indoda yamngani wakhe indoda ewuyena uyazela plento yena ethi akayithanda ifame kodwa kazi uhlobo lomuntu lo uthi akayithanda ifame ukuthatha laphi ke ukuthi uVicky bekhulunywa ngaye kuthiwe uVuyo akamqapheli angithi ubehamba eqalaza la eqalaza khona shothi uyabona ukuthi ama comment agcwele ngoVicky ambeka ewumngani ongekho muhle usesatha leyo nto uzoyisebenzisa hey usile lo muntu usile into engiyibuza ukuthi kaze uphilile kahle yini ekhanda ngoba ehlelileni ngoba ngiyese bakwethu leya ndawo ithi uVicky uyintombazane enhle kodwa umngane onjani ofuna indoda kamngani wakhe usebenzisa ama comment abantu uwathathelaphi kusukela kuIzingane Zesthembu ngoba kuIzingane Zesthembu khona sebevele bethi uVicky asimboni kahle siyamsola uVicky unje iqale lapha indaba yalama comment kaVicky anda ngoba phela uVicky uvele kuIzingane Zesthembu kwase sekuphela iZingane Zesthembu kwama kuvela ke yena noVuyo yena engayifuni ifame uhambe elunguza kuzona zonke lezi indawo wabona ukuthi ama comment awu50 athi uVicky ufuna batheni eqaleni bebethi kuIzingane Zesthembu uVicky kungenzeka ukuthi naye ufuna ukuba khona labo mase kuhuye uVicky ke ejabulela uVuyo basi akamqaphele ngoba ufuna ukushayina ngoVuyo yena usatha leyo nto useyisebenzisa because usile lento uyisebenzise ngoba uyibonile kodwa athi akayithanda ifame yo waze wayisiphoqi umuntu ebezitshela ukuthi uyinto angaze ephezulu ekhekheni waze wayisiphoqi le mesi emlandelayo ingoba kaqondile alukho usuku esiyoma ngalo sidefende iqiniso lomuntu alukho ngoba iqiniso liyayimela nkosiyami ngisho ngaba indaba engakanani kube ngisho abantu abathembekile kodwa iqiniso linalento ehleli neqiniso ukuthi ivele ukuthi iqiniso lithi amanga athi kwadefendwa yikho ngivele ngibaleke indaba okudefendwa kuyo ngaxoxela ngomzala ngathi umzala mina ngumzala wakhe mangingame eduze kwakhe ngisho ukuthi umzala njalo hayi bu akekho yoyikhona into engishoyo kodwa masingalanda iX sithi sisicela usichazele umzala ngitshela ukuthi uyile ndoda othi I bring iBible on the table emva kwalokho uzozenza zonke ezinye izinto eseduze kwakho emuhle enwa kamnandi edrive imoto ephila isoft life kodwa mawungathi mzala unani iBible nginayibuka lento ukuthi uwenze ngamabomu ukuthi uzongena kubantu besifazane ngeBible asishiye yamzala ngoba kahlangene nale video ngizobabaza lesikhohlakala lesi ukuthi usefuna ukuthi axabanise ngisho abangani kodwa bakithi nibona ukuthi yena uright kahle hle phela mase kuvela ukuthi zonke lezi zinto ziyiqiniso ngaye hawu
Ngoba phela ekuqaleni obebuka sengathi uyasukelwa bekuwukuthi kuvela indaba ahambe-ke ayoveza i-statement noma afake ku-Instagram story wakhe uyaphendula njalo. Ngiy'buze ukuthi kodwa iqiniso lakhe lithini maye neqiniso ezophendula kangaka. Manje ubona ukuthi akamoshe yonke into ngoba uVicky kule nyakanyaka ayenzayo ubengenaphi semqambela amanga ethi uwumngani okhohlakele ngoba ufuna indoda kamngani wakhe, kube kuyile ndoda enamaqhinga abhedayo. Yo guys, hhayi usiphoxile nangumuntu uphoxile, kodwa ngaphezu kwakho konke uziphoxe yena. Uyi-enjoyile nje leyo fame yesikhashana kodwa uziphoxile naye. Angiyivale le video ngaze ngikhulume okuningi ngoba ngizama ukuy'bamba ekukhulumeni kakhulu. Bye.